ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša gona ke tše. Confirm that the 60,000 rands cash that I had with me was intended to pay people in Durban. Monna yo a ipitšwago gore ke yena tshebi ya maphodisa Tumelonku o hlwele a gadikwa ka dipotšišo komisheneng ya Madlanga malebana le go sepela a rwele mašeleng a diranta tše dikete tše 60. All this thuggery and drugs and all these illegal trades must be gone. So we want the government to respond to the call. Megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong ka nageng e loile le go feta fao maphodisa a le go komana madula ba pile kgatlhanong le dikgaruru. Monna yo a latofatšwago go ba e le serongwanyane sa boradipolotiki Brown Mokgotsi o ganne ka peila lekga la bobedi ke kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg. Arelo Cheng ke kholofelo tefo gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Re thoma ka tša gore monna yo a ipitšago gore ke ena tshebi ya maphodisa Tumelonku o hlwele a gadikwa ka dipotšišo komisheneng ya Madlanga malebana le go sepela a rwele mašeleng a diranta tše dikete tše 60 nakong ya go swarwa ga diokobatši ka Ireton ka borwa bja Johannesburg kgweding ya Mosegamanye ka ngwaga wa 2021. Nku o re mašeleng ao e be e le a go lefela mošomo wa Transnet ka Durban gore a mo fe tshedimošo efela go gononwa gore mašeleng ao e be e le a go lefela maphodisa gore ba mo fe diokobatši. Go tšwelela gape ga Tumelonku pele ga komishene ya Madlanga morago ga gore go tšwelela ga gagwe peleng go diegišwe ke ge a swanelwa ke go boledišana le boramolao ba gagwe go ile go atla ka lemanoga le lengwe fa go itaetšago a bolela nnete ka go ba gona ga gagwe lefelong la go thupšwa ga diokobatši kgweding ya Mosegamanye 2021. I confirm that the 60,000 rands cash that I had with me was intended to pay people in Durban, in particular Mr. Samu Kuzwayo, to provide me with Transnet tracking information of the truck. However, as explained earlier on, Mr. Kuzwayo couldn't get me the access to the tracking system. As a result, I did not pay him. Nku ga se a phonyoga ka ge go letetšwe gore a boe go fa bohlatse ka laboraro go ba labone go sa le bjalo o ile a latelwa ke letseka la private Paul O'Sullivan yo a filego bohlatse ka ga go šwahlelwa ga tshepetšo ya tša toka ke digongwana tša bosenyi fao a rego se ga se seswa go lefapha la toka mmogo le go mokomišenara wa maphodisa ka KZN mo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. This is not a new phenomenon. It's been going on for very many years. Not only is it not new, but it will also be my evidence that General Mkhwanazi has known about the links between organized crime and the police for many years. O'Sullivan o boletše ka ditiragalo tše mmalwa tša go šwahlelwa ga tshepetšo ya toka fao a ntšhitšego leina la lephodisa legolwane la bohlodi Majoro General Feroz Khan gomme a hlaloša seo a rego ke ditiragalo tša bosenyi tšeo di dirilwego ke Khan. O'Sullivan o boletše ka sengwalweng sa sello sa gagwe fao a latofatšago gore Khan wa mana le balatofatšwa ba go gweba ka disekerete tšeo di sego molaong. Suddenly thrust into the public eye on the 6th of July last year, I will be later explaining that in my opinion, that actually there's another motive for what happened last year. He would have provided, who knows. Monna yo a latofatšwago e le serongwanyane sa boradipolotiki Brown Mokgotsi o gannwe ka peila gape. Kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg o a hlotše gore ga gona mabaka a maswa kgopelong ya gagwe e mpša. Mokgotsi o ile a ganetšwa ka peila morago ga go neela kgorotsheko tšhupabodulo yeo e sego ya gagwe. In conclusion, the court have considered the evidence in the initial bail application together with the new facts which are placed before me, and I've found that there are no new facts.
but reshuffling of evidence. There is a docket of intimidation which is open at Mabato police station against the applicant wife, and therefore there is a likelihood that applicant will interfere with the witnesses. Motlatsatlhogo ya lekala la bohlodi la maphodisa Majoro General Firoz Khan o welwa ke maruru ka sepetlele morago ga go thunya hlaselong ya ka Houghton ka Johannesburg bosegong bja Mabane se ke ge go be go letetšwe gore a tswelele pele ga komishene ya Madlanga ka la boraro go be go ge banna bao ba be go ba itlhamile ba mothuntšhe le go tsena bjang botala maphodisa a nyakišiša tiragalo ye ramolao wa gagwe o re Khan o be a itukišetša go ya komisheneng ga tla thunywa o re banyaka dikarabo tša gore goreng Khan a se a fiwa bahlapetše go sa letetšwe gore a tswelele pele ga komishene. We are all aware that General Khan is a highly decorated and long-standing senior member of the South African Police Services. He has been actively participating and preparing himself to testify and fully cooperate with the Madlanga Commission. And he intended this Wednesday to fully lay bare involvement of senior members of the South African Police Services in certain offences and criminal activity. Modulasetulo wa maloba wa African Union Ngaka Nkosazana Dlamini Zuma o gadile ka bogale dihlaselo kgatlhanong le bafaladi ka monageng ore Afrika Borwa e kotsing ya go ikhwetša e hlapilwe diatla ka ke kontinente ya Afrika ka bophara. Dlamini Zuma o ba bolela sebokeng sa go beakanya ke Thabo Mbeki Foundation yeo e hlathago gore mathata a go se gole ga ikonomi kona a hlolago mathata a leago ka nageng e se go bafaladi. Even if all Africans were to leave, there'll still be unemployment. Modulasetulo wa maloba wa African Union Ngaka Nkosazana Dlamini Zuma o bolela gore bothata ba bafaladi bao ba sego molaong ga se ba swanela go šomiša jalo ka setlhare sa ntšhirela go mathata o naga a itemogela go bona a go swana le bodidi le go se lekalekane. Yes, there's unemployment, it's true. There's poverty, it's true. But do we believe that if tomorrow all the Africans left, there will be zero unemployment in this country and there will be zero poverty? Dlamini Zuma re bodidi ke bona botswala go tlhokega ga molao ka mononageng o ipiletša gore go dire diphetogo tšeo di tseneletše go taolong ya ikonomi le go bušetšwa ga naga go maAfrika Borwa. Unfortunately, if you research, you'll find that gross inequality is associated with violent crime. Doesn't matter where you go, where there is gross inequality, there'll be violent crime. Le dikakaretšo wa SAFT Zwelinzima Vavi o re megwanto e le go kgatlhanong le bafaladi bao ba tlhokago mangwalo ke tlhaselo go seo se lwetšego nakong ya mmušo wa kgatelelo o re ke mošomo wa setlhopha seo se nyaka go tlhotlheletša lehloo le dikgaruru gare ga maAfrika. The very little gains of the revolution, because if that agenda succeeds to set Africans against Africans, ba mmušo ba re go sa šetše boipelaetšo bo borulagantšego go sasa kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong e tla no dula le letšatši leo le tlwaelegile gomme dikgwebo di tla tšwela pele. Le gone go potšišo ya letšatši re rile go letetšwe gore megwanto ya motlalanaga kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo e kgatlampane go sasa gomme ra botšiša gore na ke magato afe ao a tšewagang go kgonthišiša gore naga e hwetša tharollo phareleng ye maikutlo ka mokgwa wa WhatsApp ke ao. Magato a wa tshwanetšeng go tšewa gore re kgone go ba le tharabollo mo bothateng bo re na leng bona bo re tebeng re bo gwantela ka botšhigo gore maphodisa a se ka nna kgatlhanong le rena ma-South Africa. Maphodisa rena le maphodisa re thušane gore re kgone o hwetša batho ba ba senang mangwalo bafale ba senang mangwalo ba re tswele ka dikgoro gore mmušo wa rena o tlo kgona go lwantšhana le pharela ye ya bafaladi ba go hloka mangwalo ka mono nageng ya Afrika Borwa. Nke mmušo wa rena o thoma o tiiša letsogo kua mellwaneng pele gore bašomi ba le ba kua mellwaneng
ba tlogele go tšea šunya ke mo e le gore bafaladi ba ka fokotsega ka mo nageng ye. Tharollo mo tabeng ya bafaladi rena re le badudi a re ba tshwarene ka matso re ba bušetse naene tša bo bona ka gore ge le maphodisa le kgoro ya selegae ba bue bona ba paletšwe. Mmušo wa naga ošo ya Afrika Borwa o tlo tshwanela ke gore o thušane le badudi ba naga Afrika Borwa gore bafaladi ba batletše ka mo naga rena Afrika Borwa fela ba sene mangwalo le maswanedi go ba ka mo naga rena Afrika Borwa ba boele mafase a bona gobane ka nnete ge le naga gešo ya Afrika Borwa ge le bafaledi bona ba ekgapa ba ekgoroša ka naga ya rena. Aragateng lempele ba bangwe ba bafaladi ka Northwest ba tšwele ka difate go boela dinageng tša bo bona. Ba bangwe ba bona ba nametše ditekisi ka motsotso wa mafelelo go tloga ka renkeng ya ditekisi ya Rustenburg go tshelela dinageng tša bo bona bjalo ka Mozambique, Zimbabwe, Malawi le Lesotho. Se ke ka ge go letetšwe moganto wa motlalanaga go sasa kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo a maleba. Ya di-taxi ya Rustenburg ya maeto a kgabaganya melelwane e ne tlhanasela ka baditšhaba ba bone ba le ba kwa dinageng tsa bone tse di farologaneng. Jaaka go setse diura di le mmalwa fela pele ga ditshupetso tse di kgatlhanong le baditšhaba ba ba seng mo molaong, bangwe ba ba nang le ditlankana tse di maleba ba re le bone ba ikutlwa ba sa sireletsega. When these people, they start their values, they don't even care about your documents, they are valid or what. So I'm just doing it for my safety only. Then I'll come back when the things settle. Since I came to South Africa 2005 and I get some moriri. So khona no ke gae because of ga ke tsore batho ba mashe go ngereya or go kra ke batho mo tseleng. So ke bona re ke ikele gae ke lo ikhutsa. Mokgweetsi wa di-taxi tsa maeto a kgabaganya melelwane o rotloetsa bathati ba puso go tsereganya jaaka baditšhaba ba le bantsi ba ba seng mo molaong ba batla go boela ka dinageng tsa bone. Batho ba te khona na bothata gore ra ba isa mara ba go tla ka fa ba sa tlhole ba tsena go bodareng khona go tletse ke tle maabane kae so bothata se ke se kopa nna ke kopa government ya mo South Africa because kuna le ba bangwe ba gore a bana dipampiri mara ba batla go ya gae je ka maabane ha ke fitlhile fa ke kry-ile dikholo ka shanela police station ya Fobedi go so ha ke fitla ke kry-a gore ba ba tshwere mara ba batla go ya gae. So na re kopa gore ba sena dipampiri re khona gore ba tsamaisa ba khona gore go ya gae. Baditšhaba bangwe ba ba botseng kwa dinageng tsa bone go tswa mo Northwest ba re batla boela mo nageng fa seemo se tokafala. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Re sa le go ditaba tša go amana le bofaladi ga bjale re lebelela seemo mafelong a mangwe go ralala le naga. Diketekete tša badudi ba Soweto ba hlole ba gwantetse ka station sa maphodisa sa Protea Clan go nyaka gore go tsenwe seemo ka bogare kgatlhanong le badudi ba dinaga di šele bao ba dulago tikologong ya bona. Mogwanto wo o tla gabagareng ya ge mogwanto wo o rulagantswego go ba kgatlhanong le badudi ba dinaga di šele go balwa diiri gore o direge letšatši le go sasa. Badudi ba latofatša badudi ba dinaga di šele ka go gakatša bosenyi le ditiro tša go sebe molaong tikologong ya bona. Ba re mmušo o swanela ke go rarolla ditlhotlho tšeo ba llago ka tšona le go ipiletša go badudi ba dinaga di šele gore ba ba tšwele ka motse. We are here to the march in order that we want them to go back to their countries. The whole immigration ecosystem need to change because we cannot afford a country where everybody can just come in. And the country and the leadership has taken a laissez-faire attitude when it comes to, making sure that laws of this country are being obeyed. Molwela ditokelo tša badudi Nkosi Khona Ndabandaba yo a bego a etile pele mogwanto wo o re mmušo o swanela ke go šetša dillo tša badudi ka go matlafatša tšhireletšo melelwaneng le go rarolla pharela ya bofaladi. All this thuggery and drugs and all these illegal trades must be gone. So we want the government to respond to the call. These people can't be crazy. They can't. These are men and women who had houses, who work. These are professionals. These are doctors. These are teachers. These are business people. They are not crazy. They are saying to the government, fix this problem of illegal immigrants.
ka go le lengwe magologolo a badudi ba Malawi ba hlole ba bothagane ka Woodmead go namela dipese go le ba nageng ya bona. Mike Luhana yo a rego o dutse ka nageng ye go tloga ngwageng wa 2011 o ro kgethile go lota tlhogo ye metse ka go ya gae. With the news that's circulating the social media and the deadline that have been given, we thought no, we should go back home because we don't know what will happen from today moving forward. So I want to go home. I want to go in peace. Ka Limpopo diketekete tša badudi ba dinaga di šele bao ba bego ba gaggetšwe ka KwaZulu-Natal ba tla lebišwa ka provinseng yeo go lebeletšwe magato a polokego. Ba lekala la taolo ya mellwane ka Limpopo go ba BMA ba re badudi bao ba tla lekolwa pele ga ge ba tla fetišetšwa ka dinageng tša bobona. Today, in anticipation of things that may happen tomorrow, so there's a lot of buses and people that are going through to their countries. Especially we have a lot of Malawians and Zimbabweans that are going through this port. Ka go le lengwe mogatlo wa leago Gift of the Givers o re batho ba go balla go dikete tše pedi ba go rogile ka dikantorong tša kgoro ya merero ya selegae ka Epping go la Cape Town. Bontši bja bona ke badudi ba Zimbabwe le palo ya tlase ya badudi ba Malawi le Mozambique ba go letetše gore ba lekolwe pele ga ge ba tla tšwa ka Afrika Borwa. Mogatlo o šoma le toropo ya Cape Town le kgoro ya merero ya selegae ge e šita le megatlo ye mengwe go thuša badudi bao ka mafelo a bodulo le dijo. Setšhaba sa Delpotswoop ka Northern Cape se nyaka toka ka morago ga gore monna wa mengwaga 24 a thuntšwe le go bolawa ka baka la go utswa dinamune. Mogononelwa wa mengwaga 60 o golegilwe diiri tše mmalwa morago ga tiragalo ye. Tiragalo ye ya go thunya e diragatše ka labobedi la go feta ge Elvano Kandri le mogwera wa gagwe ba latofatšwa ka go utswa dinamune ka ntlong ka Delpotswoop. Mo ntlo yeo go thwe o ile a thuntšha le go bolaya Kandri. Maphodisa a golegile mogononelo wa mengwaga ye 60 ka lefelong la tiragalo fao a lebanego le tatofatšo ya polao. Motswadi wa Kandri o re o sa palelwa ke go amogela lehula morwa wa gagwe fao a holofelang gore toka e tla phethagatšwa. Ke tshwenyegile kudu moyeng e be ke sa tshepe gore go diragetšeng e fela ke ile ka ya fao ke nagana gore go se botlhokwa go mo thunya nke be a no bitša maphodisa e fela yena kgetha go itšeela molao matsogong. Le ge badudi ba dumela gore go bile le bogodu bontši bo dumela gore mogononelo o tiišitše seatla ka ge dinamune di sa lekane le bophelo bja motho. In the house and his big dogs are bullpup dogs. I mean, we could at least maybe have opened for those dogs at least to chase the young boy away or whatever. Or maybe if he decided then to shoot him, why didn't he at least shoot him in the arm or in the leg so that the police can get him there? Can that white man doesn't shoot the warning shoot, ne? But there was no answer. The police didn't answer of that question. Because he didn't warn my brother of the shooting. If you are someone else, you have shoot one warning shot on the air before you shoot the opponent. Dinyakišišo ka maphodisa di sa tšwela pele. Mogononelwa o letetše go tšwelela pele ga kgorotsheko go dira kgopelo ya peila. Kandri yena o tla bolokwa ka mokibelo. Bagešo ditaba ga di fele go fela nako ya go di hlalosa go tšwa go sehlopha sa ditaba tša Sepedi tša SABC re re mošate. Mogedi wa SABC2 ke rata go dumediša le go mogela bošegong ba lehono a ke re lebeleng tša maemo a bose gore tšona di re tshwaretšeng re lebelela gona go fase go la Motse Kapa go tshwanelela go la Eastern Cape godimo go la KwaZulu-Natal go tlabe go ne le kgonagalo tša mesarasarane tše di tlabeng di le gona bogareng ba naga le gona go tlabe go ntše go pipile maru re lebelela jalo go la go sasa re temogela gore dipula tšela di sa le gona re lebelela gona go la Limpopo Mpumalanga le KwaZulu-Natal re sa itemogela tšona go re tšwela pele go sasa ba kakanywa moso ba re lemoša gore go tlabe go ntše go ne le
moya e matla e tutlang ka lebopong la lewatle go tloga go la Motsekapa go tsenela gona godimo go la Eastern Cape ke re itlhokomele re le dikarolo tseo go na le temošo e nngwe e leng gona gape go la KwaZulu-Natal go tlabe go ntse go tonya kudu ga re tswela pele jwale le tsona go la Gauteng go sasa go lebela go tlabe go ntse go tonya le gona ka meso le mantšiboe a ke re itlhokomeleng Pretoria 22 Johannesburg le Vereeniging ka tše 21 go Limpopo ge re tswela pele jwalo le tsona le gona go bonagala go tlabe go ntse go tonya re lebelela Polokwane wena o leng ga Mmamabolo le Molepo Mokopane le gona ga Mashashane ga Sekhukhune ga re lebelela wena o leng ga Phahla Mamone le Jane Fesi Pekasfort ka tše 24 ga lebelela gona go sasa go provinceng ya Mpumalanga ga lebelela Sekhukhune go tlabe go ruthetše Carolina le gona go tlabe go ntse go tonya e Malatlheng le wena o leng Verina go tlabe go tonya Emelo ka tše 10 ga re tswela pele jwale le tsona go province ya KwaZulu-Natal le gona re temogela gore Vryheid le gona o Mnambithi tla go ntse go tonya re lebelela gona Kokstad go tlabe go ntse go tonya e le 13 go ya go 5 ga re tswela pele jwale le tsona go sasa go la Eastern Cape le gona go tlabe go ntse go tonya ga lebelela gona Komani re lebelela le gona Cebega ga mmogo le gona Makhanda go tlabe go ntse go tonya ga lebelela wena o leng go la Motsekapa go la go sasa le gona go iponagala go tlabe go ntse go tonya Beaufort West re lebelela le gona Riversdale Cape Akalase e tlabe e ntse e le 15 ga re tswela pele jwale le tsona ga lebelela wena o leng go la Northern Cape o la go sasa re lebelela Appington Kurumane re lebelela le wena o leng Springbok ka tša 15 le gona go bonagala go tlabe go ntse go tonya ga re tswela pele jwale le tsona go sasa go la Freestata re temogela gore le gona go tlabe go ntse go tonya ga re lebelela Welkom go tla ruthega Bloemfontein ka tša 21 Wepener le gona Ripdep go tlabe go ntse go ruthetše ga re lebelela jwalo go sasa go la Northwest re fetša jwalo le gona re temogela gore Mahikeng le Tosca Vryheid le gona re lebelela gona o leng Taung go tlabe go ntse go ruthetše go tša go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako le na ke re ga e be boroko